Up to this far singomakhanya siyagaranta sithi akhona elodwa icala elizolahla umchunu. Even ngisho yonke lezinto ad hoc committee omadlanga commission kungathathwa kuyiwe nake inkantolo kuthiwe umchunu mhlambe aka prosecute inkantolo. Akukho ongamvalela laphana. Yonke lento ekuthiwa ibhekene nomchunu very weak. Weak ngalendlela yokuthi angihlangene nayo nje mina ngingayinqoba lento angifundile nje ezomthetho angizazi nje kodwa ngingayinqoba le nto mina indlela nje weak ngayo lezinto lama allegations abhekene nomchunu weak kakhulu. Fana naloko okuqhamuke no witness ukuthi umchunu uzame ukinfluencer itestimony yakhe lo mfana lo leli phoyisa Mbumbulu leli elibizwa ngo witness lela phoyisa lisithuphethu lisiphukuphuku ngempela futhi la likhona ngicela libone le video ngilitshela emehlweni ngithi lisidumdum lisilima ungathi usuwazi ukuthi uSindiso Magaqa uzobulawa in 2 weeks time wena ulo ulibe lokulengisa amasende lana engabe uyahamba uyothipisa isisulu ivictim lezobulawa ukuze ibiqala ilokhuzi iqinisa security yayo iqala ibhaca ngenxa yokuthi wena usave impilo yayo. Leli phoyisa lizange lisave impilo kaMagaqa. Ngiyabonga nje ukuthi lizi exposile ukuthi ilona elazi before prior to Sindiso Magaqa's death. This police officer, the one that was called witness lapha kwiMadlanga Commission, participated in Sindiso Magaqa's assassination for not letting him know that there is a plot of unaliving him. If uzwile ukuthi umuntu uzofa and lo muntu loyo uyayuzama indlela zokuthi uzofinyelela kanjani uzomthola kanjani ufuna inamba yakhe ufune yonke indlela angiphathi ke iphoyisa umuntu okulula ukuthi athole iaccess iphoyisa lonke umuntu okulula ukuthi athole iaccess ngenxa yokuthi uyiphoyisa kodwa wahluleka ukusave impilo kaSindiso Magaqa azi 2 weeks prior the death of Sindiso Magaqa. La masimba leli phoyisa leli liyajika lapho lithi lizama ukufaka uSenzo Mchunu emgodini. Uzomfaka kanjani uSenzo Mchunu emgodini nawe sekubonakala ukuthi vele uyisigebengu ngoba lento yokungamthiphisi uSindiso Magaqa ukuthi kunale plot against impilo yakhe ikwenza ube yisuspect nawe. Hayi mina ngatshela iManager zami watshela iManager zakho kanjani ngoba uSindiso Magaqa wawungakwazi ukumthola njengepolitician elidumile futhi elikhulu wawungakwazi ukusebenzisa isiphoyisa sakho ufinyelele kuSindiso Magaqa uyosindisa impilo yakhe ngokuthi umthiphise aqinise isecurity abhace igebengu ingamtholi. Ubaba uSenzo Mchunu niyamdakelwa uminister wamaphoyisa kwiposition vele yokudecide ukuthi lokhu uyaqeda lokhu uyaqala njengominister wamaphoyisa ukuyiposition yokudecide uyabona mhlawumbe omunye angaqhamuka kathi hayi wayengacommunicate ngane pho nabo ulokhuze unational national commissioner which is Fani Masemola wayengacommunicate ngani no national commissioner. Leyo nto leyo it's unvalid. Yes akacommunicateanga kodwa uFani Masemola wezwa ukuthi ilokhuzi PKTT iyadisbandwa yena njengomuntu in charge esiphoyiseni indaba engazange ayichallenge leyo nto leyo
before nje izifike ekutheni manje seyiyako lokhuze iPKTT seyiyadisbandwa ngempela sekuthathwa amadokethi yena uFani Masemola wayengayichallenge ingani before kuze kuthathwa amadokethi kuthiwa ahlale the longest time more than 6 months azaba nezintula azaba nedust uFani Masemola ukuthi athathiwe kodwa wayithulela nje. So if usenziwe umchunu icala lakhe ukuthi akazange acommunicate noFani Masemola ngesikhathi ethatha idecision yokudisband iPKTT, uma ngabe akazange acommunicate uFani Masemola yena wenzani esezwile eseazi ukuthi iPKTT iyadisbandwa without his knowledge? What then did he do? Which action did he took? Sizwa kuthiwa hayi ngoba wayeselivini wavele wadecide nje ukuyi-enjoyela ilivu ignore into serious kangaka yokudisbandwa kweteam yakho udecide ukuyi-ignora wena ubona ukuthi ilive inkulu kunale decision ezodisturb i-operation wadecide ukuthi wena u-enjoy ilive. Hayi niyadlala nini ningazodlala ngomchunu nini azodlala ngomchunu nini kuyenzeka ungacommunicate usithathe isinqumo kodwa mengabe leyo decision yakho seyichallengewa ingqondo uyabuyela kuyo ebese uyicorrecta lona. uFani Masemola yindaba angayichallengeanga idecision kamchunu mengabe yayi-wrong, ingakho umchunu waqhubeka nedecision because akazange akhonjiswe inoma elilodwa iphoyisa ukuthi le decision i-wrong. Within kuma-interims akazange aze a-challenge umuntu, loko wakuvyuwa njengokuthi uthatha i-decision e-right njenge-top leadership esiphoyiseni as a minister. Uma ngabe i-decision inga-challengewa kuchazwe ukuthi leyo decision i-correct. Uma ngabe i-challengewa, that is when sometimes you realize ukuthi bengithi right le decision kanti wrong. Now ukuthi le decision i-wrong siqala ukubona koMadlanga Commission i-decision eyathathwa kudala kangaka phakathi esiphoyiseni akekho nje owabona ukuthi le decision i-wrong wayi-challenge ngaphandle kwaNhlanhla Mkhwanazi. Ngaphandle kwaNhlanhla Mkhwanazi ekuthiwa wancisha i-meeting. uNhlanhla Mkhwanazi phela uthi yena wathi ezama wancisha i-meeting. uNhlanhla Mkhwanazi ukhale se-meeting uthi hayi uminister wangicisha i-meeting ngacela i-meeting wangicisha i-meeting. Siyakuzwa-ko kwaNhlanhla Mkhwanazi bamncisha i-meeting nakhona ngoba phela uyingane ngokweposition kunabantu ekwakufuneke ba-challenge lolu daba ku-minister. Laphana khona o-National Commissioner, National General Commissioner, noma ngibiza kahle yena iposition kaFani Masemola. Kukhona udeputy which is Shadrack Spear. Kukhona baningi lezi ikhundla lezi bese kuzoba ke provincial commissioner. General Mkhwanazi. General Mkhwanazi uphansi le provincial ubhekene neprovince. Bakhona abantu national okwakumele ba-challenge i-decision kaMchunu kodwa bayiyeka bangayi-challenge. Ngalokho ke uMchunu wabona ukuthi right i-decision ngoba ayikazi challenge umuntu. Ayikazi challenge umuntu. Siqala nje ukubona koMadlanga Commission ukuthi kwakuyi-decision e-wrong kodwa ngaphakathi esiphoyiseni ayizange i-challenge umuntu nationally. So nje uMchunu yekani umdakelwa ngane zawethu. uMchunu ichunu lethu leli ngeke ichunu lethu leli uZulu phela lo. Hlangana Zulu ngeke phezulu ngomchunu phansi ngamasimba ama-allegations angenayo i-substance. Thank you.